Mark chapter 4 verse laka 35 siye ku verse number 39. Sihloko sakhona lesitakhulumela kafishane nje etukwaso sithi facing the storms of life. Mark chapter 4 verse 35 to 39. Over to you, sir. Kusihlwa ngalelo langa Jesu watshela abafundi bakhe wathi asiweleleni ngesheya kwelwandle besuka basishiya siqumbise bantu bahamba ngalesikebhe labeke kuso bekunaletinye tikebhe letathambisana nalesabo kwesuka lesikhulu sivunguvungu emagagasi angena esikebheni adzimate acishe asigcwalisa Jesu abengemuva esikebheni aqamele emcamelweni alele bamvusa bathi mfundisi walala nje sifa wavuka wakhuta lo moya wathi kulolwandle thula uthi nya umoya wakhawula khona lapho kwathula kwathi nya. Thandaza Shiba. Live lakho linemandla uNkulunkulu liyaphila babe nakulesikhathi uNkulunkulu wethu longcwele siyalemukela lisiphilisa lisakha siyalemukela uNkulunkulu wethu lophilako lisigilela imihlolo siyalemukela uNkulunkulu wethu lophilako nanamuhla lilivile lingilo lesikhathi uNkulunkulu wethu lophilako lisetawabiwa uNkulunkulu wethu longcwele sesithanza kuphambana nemoya Nkosi longafuni ukuthi tindlebe tive babe sibonga ukuthi usivulela tindlebe tethu ngalokucacile egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sicela kuva wena Nkosi namuhla babe ukhulumisana netimpilo tethu ngoba wena wethu uNkulunkulu uthite Nkosi evini lakho unemacebo lamahle ngetimpilo tethu khuluma uNkulunkulu sesilalele simakathe wena wethu oyinkosi. Amen. Ngizomethemba njalo ngobuya yazindlela usongihola ngeso angisekele Ngibonge phakathe ngethula umthwalo wakishiya ezulwini ngolanda ngibonge phakathe ngethula umthwalo wakishiya ngethula Hallelujah. Praise the Lord. Singakahlukani bazalwane qiniso linye yebo ngiyati ukuthi wamkhetha Jesu ngiyati futhi ukuthi wena uyamthanda kakhulu Jesu wena futhi uphila impilo yebungcwele wena futhi uyafakaza wena futhi uyadumisa wena futhi uyazila wena futhi uyalifunza nelivi laNkulunkulu but liqiniso lako konke bangcwele ukuthi we are going through a lot we are going through challenges kunema storms kunetindzaba kunemifula kunemililo
kunetintsaba lokufuneka ukuthi senge embikwato sibitelwe ukuthi uma kunentsaba embikwethu singemi sibitelwe ukuthi makunelwandle embikwethu singede sema sibitelwe ukuthi nakunelihlane embikwethu siqhubeke sihambe sibitelwe ukuthi uma timo tempilo tisishaya singemi ndzawonye siqhubeke because impilo isibitele lokho kwekuthi siqhubekele embili yini storm lo munye uthi tena akachaza storm wathi storm is your Goliath storm naku lobhekene nako naku lokuyinsayeya lokume embi kwakho naku lothi mawucabanga kona uma ucabanga ufikelwa ngiko engqondweni yakho kuphele konke kuphele lithemba kuphele emandla kuphele nekumethemba uNkulunkulu kwehle nelukholo lwakho but we are called noma kunetimo kunetitom embikwetimpilo tethu we are called to move forward we are called to proceed to our destiny because kunetinto uNkulunkulu lasibekele tona kune destiny yethu kunelikhenane lakho nawe kunetinto letinhle lakubitele kuto kuthi yofika kuto uNkulunkulu but on your way to your Canaan on your way to your destiny kunetitom kunetimo letikhona embi kwakho yini storm uthite lomunye nakachaza storm wathi is an exaggeration of something which was meant to be good naku lobe kumele kuthi kube kuhle but kwase sekuba ngetudlwanyana kwase kuba kukhulu asiyidzingi imvula siyayidzinga imvula kuze sitothola emanti ekunatha siyayidzinga imvula kuze tifuyo tethu titophila but naseyina kakhulu maseyehla seyihushuka sekuba sikhukhula sekuba sitom naku ke tinto lengifuna kutibala storm lesembi kwakho lekufuna study singakathandazi ngiyakuthanza ke kakhulu lokweqala ukuthi a storm does not last forever we can find comfort in this kuthi noma storm sikhona but kude storm lesake salasta forever lokuthi saqala mntwana sekhaya kusho kona ukuthi siyeta sikhathi lapho khona kutawuba ne full stop kutawuba history ukuthi wake wenga ku-storm wake wenga kuma-challenges singabuka nebantwana baka-Israyeli bagcilateka iminyaka le over 400 years but saphela leso storm sefika sikhathi sekukhululeka bakhululeka esandleni safaro bakhululeka ekugcilini bakhululeka konke lebe bacinzeteleke kuko why because bese kufika isikhathi kwekuthi sitomo senge lalela la wena noma ungaba ufaceni noma ngabe kubhlungu kanganani but kutakwenga kuthi problem lete i-expiry date futhi kude i-problem leyake yabamba umuntu yabamba forever kutawenga mntwana sekhaya noma kubuhlungu noma uva kushaya engatini but let me assure you it will come to pass ngimve kahle lohlabelele wathi hold on my child joy comes in the morning kuyeta kusa kuyeta kukhanya athi lo munye the darkest hour lifika nesetakusa lokuthi sekumnyama kanje lokuthi ngathi seyiyahlasela lokungathi lensaba ngathi say times 10 kusho kona lokuthi something good for you is coming kusho kona lokuthi seyiyeta inkululeko yakho nawe sotawujabula nawe sotawumamatheka lalela sitawuphela le storm lalela atakwenga lama challenges efika naku Abraham sekushiwo ukuthi hayi wena Abraham sokhulile nemkakho sokhulile ngeke kusavuka lutho ngeke sekusaba khona lutho but guess what because lo nkulunkulu uhamba nathi lefika livi ngengelozi yaNkulunkulu
uNkulunkulu lathi lalela la Abraham yebo umdzala yebo nemkakho Sara semdzala akasayina semalangeni akhe ngekwe science ngekwe biology sekude lokungenteka sibeletho sakhe sesidzala but lefika livi la uNkulunkulu lelona lingahlula lutho lelona lithi lingaphuma libe liphumile lalela la kwakhulunywa nganye ilanga kwathiwa kubhala kwasibhalaki ucela Balaam ukuthi ayomqalekisela Israeli ayomloyela Israeli lefika livi lathi ungamqalekisa njani lo busiswe uNkulunkulu wena you are blessed wena ubusiswe nguNkulunkulu kude lokutakuma endleleni yakho le storm lesembi kwakho lengcinamba lesembi kwakho lama challenges lasembi kwakho lokweswela lokusembi kwakho lokukhathateka lokusembi kwakho lokugula lokusemtimbeni wakho noma ngabe sowunathe emaphilisi awusati ukuthi leli ngiliphi but kutawuphela mntwana sekhaya no storm will last forever utawukhululeka nawe utawuchubekela embili. Number 2, a storm comes so that the glory of God can be revealed. Bo Paul na Silas befika bahlaselwa ama challenges bashaywa bafaka ejele base badumisa uNkulunkulu kuleso storm lesibeba kuso base baphakamisa uNkulunkulu yase yefika ingelozi yaNkulunkulu yabakhulula kwavuleka iminyango. Why? Because bona mabasebhlungwini abakhalanga abatoyitoyanga ababelisanga abakhononanga but badumisa uNkulunkulu yase inkatimulo yaNkulunkulu iyabonakala etukwabo. Lalela letinye timo letitakwehlela ungabotithatha personally kwentelwe lokuthi iglory yaNkulunkulu ibe revealed through you. Babone bantu babone emandla kaNkulunkulu bawabone ngawe bawubone ngakuthi awukho comfort zone bawubone ngakuthi wengile etukwe storm. Number 3, storms comes to separate eagles from chickens. Storm sitela kutohlukanisa tinkukhu nema eagles. Eagle kuthiwa isilwane lesibona khashane silwane lesine vision silwane lesibona storm bese sibona kuphakama kwaso. Mntwana sekhaya lengcinamba lokuyo longcinamba lotawuwelela kuyo lengcinamba longene kuyo ayiketi kutokubulala. Sebenzisa le storm uphakame njengelukhozi uphakame nalo uNkulunkulu wakho ngoba lo uNkulunkulu wakho unawe ngoba lo uNkulunkulu wakho akanokushiya kutaba nebufakazi. After the storm you will testify utawukhuluma emandla aNkulunkulu utawufakaza kuthi lo uNkulunkulu wewele nami lo uNkulunkulu wewele nami emfuleni mfula ayikangikhukhula lo uNkulunkulu ungene nami emlilweni lo uNkulunkulu ungethwela somhlabeleli ngazidinwa izimvana uyazithwala azigone utakwethwala lo uNkulunkulu utakuphakamisa lo uNkulunkulu akakulahli lo uNkulunkulu akakushiyi lo uNkulunkulu ngeke akuyekelele lo uNkulunkulu utawewela nawe mntwana sekhaya kule timo lobhekene nawe. Number 4, storm sitela ukuthi utoba better. A storm comes to make you a better person. A storm comes to make you a better person. After let ingcinamba gijima yobuta Jobe kuthi kwendekani sekwendeke konke lithi iBhayibheli emva kwakube sekwendekile emva kokube Jobe asafelwe bantwana asafelwe imfuyo asajikelwe ngumkakhe asajikelwe bangani bakhe asafelwe ti70 takhe sekuphele konke asashawe kugula washaya kugula lokumatima but lithi iBhayibheli ngoba lo uNkulunkulu wethu lo bazalwane he is a God who restores. uNkulunkulu lobuyisako uNkulunkulu longabuyisi futhi kunjalo yena uthi double yena uthi triple yena uthi 5 times yena uthi 10 times. Nalamuhla nalonyaka konke kwakho lokudliwe esikhonyane sesiyakubida ngelibito la Jesu ngoba uNkulunkulu lobitana ko uNkulunkulu lowela nawe uNkulunkulu lobuyisa konke lokudliwe
udliwe esikhonyane, you are going to be a better person. Uma bowehlulwa ngiloku soyakunqoba, uma bohlaselwe ngilokugula loku, after the storm you are rising up, you are rising up, uyaphakama, siyakuphakamisa storm, so ubona khashane, so ubona impumelelo yakho, so ubona umshado wakho, lapho khona tinkuku tingaboni, i-eagle iyabona, labangangawe batawubona ukuthi akuna scholarship la, uthi wena sami sikhona, labanjengawe batawube bafundzele ebuthishela basa kuqashwa kwagcina 20 banibani, uthi wena mine I am a better person, wami ukhona umsebenzi, kuthi abaqashi hayi abaqashi etinkukhwini, I am not a chicken, I am an eagle, I am rising above the storm, I see things, I call things, and things come into being. Why? You are not a chicken. When uphakamele tulo, when uphakama ngetulo, when uyandiza njengelikhosi, so uyaphakama noma kungefika inzaba lenganane, uthi come you mountain, I will climb up, noma kungefika umfula, uthi I will cross this river. Why? Lo nkulunkulu ukwenda ube ngumuntu longcono, lo nkulunkulu liselivi lakhe, upha emandla labaphelelwa ngemandla, upha emandla labasha, uthi labathembela kuye bagijima bangagathali, noma labasha bayawa nekuwa bafende endleleni, but labo labathembele kuNkulunkulu, we are raising a caliber of people who will have faith in God. We are raising a caliber of people who will trust God, who will trust God with all their hearts, who will trust God, who will lean on God. Labangeke bancike kwethembeni kwabo nasekuqonzeni kwabo, nasemfundweni yabo, nasemalini yabo, but kukholwa kwabo kwethembela kwabo kutawuba segameni lika Jesu, kukholwa kwabo kutaba segazini lika Jesu. Le storm siyenga, le storm sitele kutowenda ube ngcono, le storm sitele kutowubukala nama sharks, sitele kutowubulala lemikhukhu lobambele yona. After the storm itawufa lemikhukhu, you will build a proper house, utawuba ngcono, lenkatimulo yasemuva itawuba ngcono, itaba inkulu kunale nkatimulo yanyalo. Why? Because our God makutatimo, makuvela imililo, akasiyekeleli ungena nathi emlilweni, bese imililo ngoba kukhona yena ayisasishisi. Lo mlilo ungawesabi, uconze ngqo lo Goliath, musa kumesaba, run towards your Goliath and tell him, who are you Goliath? You don't know my God, you don't know my God, you don't know how big is my God. Don't tell your problem how big it is, but tell your problem how big is your God. Wena uhamba naNkulunkulu kube bomqonza lolo hamba naye, kodwa uphakamise emahlombo uhambele etulo. You are a king, you are a priest, ukhuluma tinto, you declare uthi wena mine la ngiyawela, mine la ngiyaphumelela, mine loya Jakobe, kude longaloya wena, kude longaqalekiswa wena, kude longakhuluma lokubi kuwe, lithe livi lakhe. kuNumeri chapter number 23 livesi laka 19. uNkulunkulu akasiye umuntu kube angaqala emanga. Uyakhuluma yini
angabe asafeza uNkulunkulu wethu akasiye umuntu uNkulunkulu wethu lakukhulumile kutawendeka kuthi nini kuthi kanjani nami kangathi but kunye lengikwatiko kuthi the will of God will prosper inzandvo kaNkulunkulu etukwempilo yakho itawuphumelela kuthi nini angathi ngoba wena uhamba nemvuli wendlela he makes a way where there is no way uma avula lwandle bantwana baka-Israyeli bewela beyini le problem loyibuka isembi kwakho mfana sekhaya kusukela lamuhla yathi kahle kwekuthi nakwenteka kufika simo embi kwakho nakwenteka kufika storm embi kwakho yathi lo hamba naye kuthi wena uhamba namavula kuvaliwe wena uhamba namavula kuvaliwe wena uhamba nekatapila wena uhamba nenvo lenkulu kube uyathi lamandla lakuwe kutsanganani bongeke uthi doubt bongeke ukhulume tinto leti negative uyathi kuthi wena from today mawufesa simo you will be a better person in fact you are the best in fact you are more than a conqueror you are an overcomer of life impilo wena uyayincoba wena uyakhuluma ukhuluma tinto uthi asikho sikhali lesibekelwe mina lesilolelwe mina lesitawuphumelela noma ngihamba esigodini selithundi lokufa simakadze utaba nami noma ngewela tintsaba noma ngifeyise tintsaba sengiyasho ukuthi beyini lentsaba embi kwakho Zerubabela itawendiwa ibelitsafa sesisibita tintsaba sethi yatigoqota sesidenda tiba matsafa embi kwethu ngalosimakaze wethu asiphakamise intandla tethu sitowuthandaza sibongele uNkulunkulu wethu uma ukhona uthi babe mine vele I'm facing a storm but ngitsinge amandla akhona lamandla akulenzawo the power of God is already here futhi lamandla akuwe gijima ute ngembili ntwana ekhaya sitowuthandaza nawe simakathe unawe simakathe utakuniketa emandla ekuqhubeka simakathe utakwethwala simakathe lentsaba itakuwa simakathe lestorm sitawuphela itawufika isikhathi saso sekuthi siphele ngeke kuhlale kunje ngeke kuhlale kunje ngeke uhlale uyinhlekisa ngeke uhlale ubukele kaphasi laba kubukela phasi nyalo bayekele awuthi David utawendlala litafula phambi kwetitsa takho udle tibuka liyeta ilanga lakho your day is coming your day is coming ilanga lakho lenkululeko liyeta simakathe unawe inkosi yemusa isibusise angeka sithele uhlala nathi kuze kube phakathe angeka sithele uhlala nathi kuze kube phakathe angeka sithele yena angeka sithele Yeah.